tukunguka ibintu by'ubwenge hamwe na guta buri ku cyumweru mu kiganiro isango n'injyana za weekend muri kinyejana ikoranabuhanga rimaze kwagura imipaka ari nabwo buryo bugezweho mu gucuruza no mu gukorera amafaranga. Niyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uko wabyaza YouTube na Google umusaruro. YouTube ni urubuga rukoreshwa mu kureba amashusho, ikaba inzira iri gukoreshwa na benshi mu kwiga ubumenyi bushya. Ikoreshwa n'abatari bake mu kwagura ubucuruzi bwabo binyuze mu kwamamaza. Ni icyambu kigana ku bukire ku bayikoresha neza, ni nabyo tugiye kugarukaho. YouTube yashinzwe muri 2005 n'abagabo batatu aribo Chad Harry, Steve Chain ndetse na Jawed Karim. Bose babanje gukorera ikigo cya PayPal, nyuma bavuye baje kwihuza bubaka urubuga rwa YouTube. Video ya YouTube yagiye kuri YouTube ni ya Jawed Karim. YouTube yaje kugurwa n'ikigo cya Google Inc muri 2006 angana na miliyari 1.65 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maginga ya YouTube ifite agaciro gasaga miliyari 160 z'amadolari. Ushaka kuyigura nayo ushobora kwishyura kugira ngo Jeff Bezos bamwe mu bakire bakome hano ku isi byabasaba byibura kwaka n'inguzanyo bwabo, ariko ubu ngubu uriya Elon we yayigura ingi yayishyira ku zindi. Reka twigire uburyo nyine YouTube nyine aba YouTubers babona amafaranga. Ni kenshi iyo turi kureba video tubona nta muntu utwishyuza, benshi bidutera kwibaza ko YouTube yaguzwe ari amamiliyari nyuma y'imyaka myinshi irenga 10. Ikaba imaze kwikuba inshuro zirenga 100. Aya mafaranga avahe n'indi yatanga? Hari byinshi rushobora kumenya. Icyo bamenye nuko amafaranga ari twe tuyatanga, buriya ni nge nawe tuyatanga, twe tureba izi video. Tugiye kuberamo ko ibyo twakwita ibyo bita AdSense n'ibyo bita AdWords. Aya magambo niyo Google ikoresha mu kubyaza amafaranga atagira ingano YouTube ndetse n'abakoresha murandasi internet. Ikindi twibaza ni kenshi tubona abantu baretse akazi bari basanzwe bakora bakigira ku ma video ya YouTube umunota ku wundi. Ese wakwibaza bunguka bate, bigenda bite? Tutagiye kure, ibigo byinshi ku isi bibarirwa mu mamiliyaridi atagira ingana, aho twavuga Facebook, Google, Instagram, Spotify. Kenshi turabikoresha, ariko kumenya ngo aya mafaranga batunga bayakura he ni ikibazo. Kenshi amafaranga y'ibigo ava mu kwamamaza ibikorwa by'ibindi bigo cyangwa se abantu bikorera ku giti cyabo, ndetse hari naho ibinyamakuru byose byayo byandika ndetse n'amateleviziyo n'amaradiyo byose bikura amafaranga. Itandukano rya AdWords na AdSense bikoreshwa na Google mu kwishyura ndetse no kwishyuza abakoresha ibikorwa byabo kuri murandasi, ari naho YouTube ibarizwa. AdWords ni kiri n'ijambo ryo ryasimbujwe ijambo rya ads tumenyereye haba ku binyamakuru byandika cyangwa se iyo tureba video kuri YouTube turabibona. Icyo risobanuye nuko hari abantu babishyuye Google, hanyuma iyo ikaza kwamamaza ibikorwa byabo bitewe naho bahisemo bashaka ko babimenya ndetse naho baherereye. Urugero, niba ari ikigo cyo mu Bushinwa gishaka kwamamaza ibikorwa byacyo ku Banyarwanda, Google izavugana n'iki kigo, nyuma Google yo izareba imbuga zikunzwe gusurwa n'Abanyarwanda ariho ishyira ads. Nawe ufite business yawe wabikora rwose, n'ibintu byoroshye. Ubundi buryo ni Google yo izajya muri system yayo ishyireho ko umuntu wo mu Rwanda naramuka afunguye murandasi akajya gusoma amakuru ku rubuga runaka cyangwa akajya kureba video runaka, hazahita hazaho ads. Niko bigenda, noneho umuntu akabona inyuma ubutumwa bwa cya kigo butambutse, bikaba karusho nugakandaho kuko nibyo bizemeza neza ko wabibonye. AdSense yo ni iki rero? Ubwo ni uburyo Google ikoresha noneho yishyura ba bantu yagiye ikoresha imbuga zabo yamamaza
bwa butumwa bwatanzwe n'ikigo gifite ibicuruzwa runaka. Urugero, niba ufite ikinyamakuru cyandika noneho ya ads ikagaragaza ibikorwa by'ikigo runaka, ikazaho noneho wamusomye akaza agukandaho cyangwa akayifungura, ahangaha amafaranga Google izafata izayagabana na nyiri ikinyamakuru. Mwabyumvise? Ni kimwe no ku muyoboro wa YouTube. Ushobora kwibaza amafaranga wa muntu ayabona ate? Ni ukuvuga ko hari system ya Google uba waragiyemo ugahitamo uko bazajya bakoresha uburyo bazajya bakoresha baguha amafaranga yawe. Akenshi bayatanga binyuze kuri check cyangwa se kuri konti ya banki. Nyuma bitewe n'amahitamo ya nyir'ubwite niwe uhitamo uburyo bumworoheye. Nuza kureba neza uzasanga ibinyamakuru bikomeye ku isi nta bana cyangwa umwanya wabugenewe bagira bashyiraho itangazo runaka cyangwa se ibirango by'ikigo runaka. Gusa hano mu Rwanda ho nibwo buryo bugikoreshwa ahenshi. Nushishoza neza uzasanga ibinyamakuru byinshi byarashyizeho ibyapa by'amakampani navuze hano kugira ngo ntayamamariza. Ahangaha rero nabyo byishyura nyine ibyo binyamakuru. Niba watekerezaga rero ahangaha rero gusa ngo ibisi byiza kuko hari ibigo bitoya bitabona uko byamamaza ibikorwa byabo kuko biba bihenze. Tuvuge niba ari ikigo runaka ukaba ushobora gushyira kugira ngo bashyire bana kuri website yawe, ugasanga baraguca amafaranga menshi kandi biroroshye gukoresha buriya buryo bwa AdWords bwa Google $2 duke bitewe n'umubare w'abantu ushaka kuricinga cyangwa kugeraho. Ibi rero bikorwa hano mu Rwanda ndetse na hafi ya Afurika yose bitandukanye n'ibindi bihugu byamaze kugera kure mu ikoranabuhanga, kuko ho igikorwa nuko bya bigo bitaragira mikoro hambaye mu mafaranga. Imikorere igezweho ya Google nigufasha kuba wakwamamaza ibintu byawe. Reka rero tugigaruke kuri YouTube nyirizina na Google yo kuri baba YouTuber bacu. Indirimbo cyangwa ibiganiro byigisha nyuma uko birebwa cyane niko wa muntu abona amafaranga. Gusa amafaranga ba nyiri YouTube na ari bo Google nabo amafaranga bishyura aba YouTuber bayakura mu kwamamariza ba bantu bafite za service cyangwa bafite ibicuruzwa bifashishije za video twe tugenda tugashyira ku rubuga. Uko bigenda rero nako bashyiraho ya ads agenda za niko amafaranga agenda aboneka. Hari ikindi kibazo ushobora kwese buri muntu wese ashyize video kuri YouTube arishyurwa. Ntabwo buri wese uko ashyize video kuri YouTube yishyurwa ako kanya. Bisaba igihe bitewe n'imikorere ya nyir'ubwite. No kuvuga nufungura YouTube channel ntabwo uzashyira video imwe ngo batangire kuguhemba. Bizafata igihe cya mbere, bizabanza kureba umubare w'abantu barebye video ufite kuri channel yawe. Nibura nugeze abantu ku bantu 10,000 nibwo bundi sabi 1,000 aho ngaho ukagira amasaha 4,000. Aha ngaha rwose harasigaye n'abagenti bafasha abantu kongera aya masaha. Watch time ikiyongera n'ama views byose bakabishyiraho kugira ngo ube monetize cyangwa se ube wakwemererwa gukora amafaranga. Aba nabo abenshi muri bo hari abo nzi babikora. Nabo wabegera bakagufasha cyane. Gusa kuri urwego YouTube ko ubwabo nibo bakohereza email ikubwira ko wateye intambwe. Buriya akantu kose ugiye ukora followers bakwiyongera, YouTube bikuri hafi igenda. Ubusanzwe rero niba video yawe yarebwa n'abantu 1,000 akenshi ushobora kubona amafaranga $2 ni nayo baheraho bishyura, bigakomeza gutyo. Gusa nyine amategeko n'amabwiriza bigenda bivugururwa umunsi ku wundi. Urugero nko muri Leta Zunze Amerika kuko bo bamaze kugera kure muri ubucuruzi niho biba cyane, kuko bashaka indirimbo imwe ishobora kurebwa inshuro miliyaridi cyangwa inshuro tiriyaridi. Iki gihe bayoramo amafaranga menshi. Gusa ikibazo ubutwe ishinga nuko no gutunga indirimbo mu gihe bo babirenze, dore kubu bo bazirebera kuri murandasi. Ntarava kuri no ngingo, reka mbarangira hari filime ejo nayo ndeba kuri Netflix yitwa The Playlist. Uzayishake, ni filime nziza ikwereka uburyo bene abantu baba barakoze izi mbuga cyane cyane izi za streaming, babagaruka kuri Spotify. Urugendo rwa Spotify, urubuga rw'abanyaswede bwagize gutya rukora rufata imiziki yose rushyira kuri internet
ku buryo ubu ngubu bitagisaba kubika imiziki mu mashini yawe rwose. Umuziki wose ushaka wakora playlist, wagira ute n'indirimbo nshyashya bitewe n'aho uri byose. Ubu ngubu stream services zoroheje ibintu, nta muntu rwose ukiremereza imashini ngo arashyiramo indirimbo. Si izo gusa zibaho, habaho Apple Music, za Pandora, ni nyinshi cyane, za Deezer, Boomplay n'izindi nyinshi cyane. Uracyari kumwe nanjye Gutamani Guta, ini Sango Star. Hari umuntu wansabye akarimbo ka Sia kitwa The Greatest. Nizera ko namwe mumeze neza cyane. Dukomeza kuganira, reka tukiri mu bijyanye n'ikoranabuhanga tugane ku cyo bita darknet. Ibi bintu ngiye kubabwira bigamije kwigisha gusa, umenye ko bibaho, ntuzabikoresha educational purpose. Urubuga muri iyi si wavuga ko internet ifite akamaro gakomeye cyane, ntagashobora kuba beshye kuko buri ibintu byinshi niho tubisanga, turamenyera amakuru, tuguriraho ndetse tukanagurishirizaho ibicuruzwa byacu, tuyikoresha mu itumanaho, habera inama z'abantu batari kumwe n'ibindi. Gusa hari ikindi gice kiri inyuma ya internet kitazwi na benshi cyitwa darknet. Iyi internet y'umwijima niho habera ibyandenga kamere muri iyi si, niho habera ubucuruzi bw'intwaro zikomeye cyane, habera ubucuruzi bw'abantu, hacururizwaho amafaranga y'amakorano, hagurishirizwaho amashusho y'urukozasoni n'ibindi byaha bikomeye. Internet y'umwijima cyangwa darknet ikorerwaho ibyo n'ibyaha gusa. Nta muntu n'umwe wabasha kubona umwirondoro wawe. Urubuga rukorerwaho ibi byaha rwashinzwe gute, ryari nande? Mu mwaka wa 2013 internet yakoreshejwe na 2/3 by'abatuye mu bihugu byateye imbere, naho 40% batuye isi nibo bakoresha internet. Gusa mu indi myaka umubare w'abakoresha internet bariyongereye cyane. Urubuga rwashinzwe rwa darknet rwashinzwe n'igisirikare, ubundi n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1971 kugira ngo barinde amabanga bahanahanaga. Rukaba rwarashinzwe n'ikigo cya ARPANET. Gahunda ya Tor ifatwa nk'umuryango winjira muri darknet, yashinzwe n'igisirikare cya Amerika kirwanira mu mazi. ARPANET ikigo cyashinze darknet mu mwaka w'1971, nubwo yashinzwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yaje kuba umushinga wigenga, icyo bita Tor Project. Tor Project rero, amakuru avuga ko nibura 60% y'amafaranga yakoreshejwe muri uyu mushinga mu mwaka wa 2011 yavaga muri guverinoma ya Leta ya Amerika. Impamvu yatumaga Amerika itera inkunga uyu mushinga no kugira ngo habe ubwisanzure, abatavuga rumwe na leta mu bindi bihugu bashaka kugira ngo bimakaze uburyo bwa demokarasi Amerika ikoresha mu bihugu byabo. Programu ya Tor ikoreshwa mu gukoreraho ibikorwa by'ibanga. Umunyamakuru kugira ngo amenye iby'imikorere y'uru rubuga n'umutekano warwo yaguze imbunda yo mu bwoko bwa revolver $1,000, ariko izipfunyitse mu gikarito kiri mu radio handitswe ko yayiguze $70, ndetse iyo mbunda yari iri muri radio imbere. Mu kumenya imikorere y'uru rubuga, umuhanga mu by'ikoranabuhanga yifashishije ikigo cyakoze ubwo bushakashatsi, maze avuga ko byoroshye cyane gukoresha uru rubuga. Ati icyo ukora gusa ni download ya application yitwa Tor Don Your Router. Ubundi buri mudasobwa iri gukoresha internet, ibyo ikora byose biba biri gucungwa na seriveri ukoresha hifashishijwe imibare 10 ibiri muri mudasobwa yawe bita IP address. Gusa iyo uri gukoresha programu ya Tor igenda ihindura IP address ya mudasobwa yawe ku buryo ushobora kugura ikintu kikagaragara ko wakiguze uri muri Amerika kandi utigeze uva mu Rwanda. Abahanga mu bijyanye n'ikoranabuhanga bavuga ko kubera kugenda bahindura IP address aho iherereye, bituma nta muntu n'umwe wabasha kumenya nyine aho uwo muntu aherereye. Ubucuruzi kabuhariwe bw'ibiyobyabwenge n'umucuruzi wiswe izina rya Joe yatangarije icyo kigo cyakoze ubushakashatsi kuri darknet ko uburyo bwa programu ya Tor ikoramo bimworohera gukora
ibikorwa bye mu ibanga bikomeye. Urabona Taworo nyine ngo ni nk'igitunguru. Urabona igitunguru ukuntu gifite amakushe menshi, ushobora gukuraho icyo hejuru ugakuramo ko hagati gutyo mpaka ariko kikaguma ari igitunguru. Nibwo buryo rero bwo kwiyoberanya bwa darknet cyangwa se mu buryo bwa Taworo. Uretse kugurishirizwaho intwaro kandi darknet hagurishirizwaho amapasiporo y'impimbano zo mu bihugu bikomeye. Mu mwaka wa 2015 pasiporo yo mu Faransa kuri darknet ngo yagurwaga hagati y'amadolari 1500 n'ibihumbi 3000, amayero 1500 n'ibihumbi 3000. Impamvu izi mpapuro zihenda nuko uyifite abasha kuba yagira mu bihugu bigera ku 150 nta visa imusabye. Kuri darknet kandi ubucuruzi bwose buhabera bwishyurwa hakoreshwa ifaranga ryakozwe mu mwaka wa 2009 rya Bitcoin, bikaba bivugwa ko ryashinzwe na Satoshi Nakamoto ariko umwirondoro we ntabwo uzwi. Iri faranga rya Bitcoin rimaze kumenyekana ndetse rinanifashishwa cyane mu kugura ibintu bisanzwe kuko ryemewe mu bihugu bimwe na bimwe. Mu mwaka wa 2014 Bitcoin imwe yavunjwaga amayero 400, naho muri 2018 yari maze kugera ku gaciro k'1400. Ubu ngubu mu myaka yagiye kurikiraho mu 41 ubu ngubu ushobora gusanga rigeze mu 50. Ikindi kandi mu bushakashatsi bwakozwe bwitwa Hidden Services bwakorewe mu Bwongereza bwagaragaje ko 80% by'abasura darknet baba bagiye gusura ibikorwa bijyanye n'ibikorwa by'urukozasoni. Imibare y'abakoresha uru rubuga mu mwaka wa 2013 yagaragaje ko nibura abantu bakoresha darknet ku munsi bagera kuri 1 miliyoni. Mu mwaka wa 2013 abakoresheje uru rubuga mu bihugu nka Bahrain, Syria, Iran, Russia. Abanyamakuru nabo ni abantu bakoresha urubuga rwa darknet mu gushaka amakuru ndetse no koherezanya amakuru kuko nta muntu wabasha kumenya umwirondoro we, ndetse banayifashisha mu kumena amabanga ya leta mu bihugu bimwe na bimwe. Darknet yifashishwa kandi mu gusoma amakuru mu bitangazamakuru byafunzwe na leta kuko biba bitakigaragara kuri internet isanzwe. Ibigo by'ubutasi muri Leta Zunze Amerika byananiwe kugenzura ibikorwa bikorerwa kuri darknet. Nicyo nayikubwiraho, ikiza no kujya ukora ibintu byemewe kuko urumva ko harimo risk. Ako ni byiza ko munamenya ko nibi bibaho. Nostalgie.